Ovako je to sinoć izgledalo u Pribojskom domu kulture. Veče za pamćenje i uživanje. Glumci na sceni i publika u prepunoj sali bili su jedno. Sve je bilo spontano, ali i profesionalno. Sve je teklo kao talas lima koji se nakon mirnog toka začas pretvaraju u brzake. Tako je sinoć sve zapljuskivala obostrana energija i snažna zavičajna emocija kroz svojevrsnu Mikijevu šetnju starom čaršijom Priboja u kojoj se odrastalo sa prvim nestašlucima, ali prvim simpatijama, tu pred škole gde je sticao prva znanja, ali i doma kulture, kao Mikijevog svojevrsnog utočišta i pozorišnih dasaka u njemu, koje ovom već afirmsanom glumcu i danas život znače. Moj prvi susret sa poezijom. Slavili smo 100-godišnjicu osnovne škole, bilo je mnogo ljudi ovde ispred naše osnovne škole. Ja sam tada govorio pesmu Kad mlidijah umreti. Tad sam zapravo prvi put osetio šta je to kad staneš pred mnogo ljudi i govoriš poeziju i svi te slušaju. Ja sam bio vrlo bezbrižno dete. To detinjstvo, čini mi se 80-ih u ovom gradu, ali u celoj ovoj zemlji bilo nekako potpuno drugačije od detinjstva koje danas deca žive. I tako puna 2 sata. Čeznem da vam kažem, kao Mikijevo ostvarenje najljepšeg sna. Kroz odabrane stihove i poeziju, posebne muzičke note i zavičajnu priču, ali i sjajne goste. Šlag na ovu kabaret tortu, koja u Priboju odavno nije ovako s ljubavlju napravljena, bila je ona ovdašnja iskrena emocija koja je ispunila i srce i dušu i glumaca i publike. Srbija i sloboda simboli su jednog naroda. Naroda koga je učiteljica života ugnezdila između zapada i istoka kao žilu kucavicu balkanskog krvotoka. Kidisaše na Srbiju sve do naših dana jala i vrana. Jer Srbija je kičma Balkana. Srbija je kamen spoticanja levima i desnima koji bi da je slome i satru i njome potpale đavolju vatru. Sve ove večeri bilo na visokom i profesionalnom i umetničkom nivou. Od operske dive Nataše Radovanović i pijaniste Pavla Joksimovića do Mikijevih kolega, već afirmisanih Mine Lazarević i Ive Štrljić, do mladog Stevana Pijala kao predstavnika novog glumačkog talasa. Šta je moja prva asocijacija na Priboj? Ja uvek kažem deca Priboja. Zato što to što vam se dogodi kada dođete ovde i sačeka vas gomila dečice ispred hotela da bi se slikala sa vama, to je nešto što neko ko je glumac nikada ne može da zaboravi. Zato budite ponosni, posebno na decu Priboja. Ma dođi u 5 do 5, nešto ću ti reći ako nisi ljut. Dođi u 5 do 5, sigurno ću doći ovaj put. A ima li ta Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Ja priznajem pesnik, ali znam. Niko ne može žešće da opravda vazduh od njene tamne kože. Ljudi, kad Ana plače, ne lažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od ovih rakova na žaru. A na kraju slika sa suzom u oku. Publika na nogama, dugotrajan i iskren aplauz publike, valjda najbolja potvrda ovog divnog i za Pribojce svakako jedinstvenog doživljaja. Retki su ljudi koji dožive da im se snovi ostvare. Ovo što se desilo u Priboju večeras je bilo ostvarenje mog sna. I hvala svima koji su večeras bili u ovoj sali. Hvala vama što ste ovo podržali, zato što moja misija kao umetnika je da promovišem lepu reč nekih drugih ljudi, a moja misija kao Pribojca je da promovišem ovaj grad gde god ste. Želja je svih da se ova čežnja Pribojca iz Beograda Milorada Mikija Damjanovića nastavi, da traje i istrajava, a da je u neko dogledno vreme u svom Priboju opet pretvori u snove.